Mi smo Miroslav i Goran, radimo kobasice, ćevape i pljeskavice brenda Panonika. Proizvode napravljene od mesa i riječne ribe. Djed je radio kao voditelj na Jadranskog naftovodu. Uvijek je bilo ribe i od te ribe se radilo svašta i ja sam u tome vidio priliku. Ja sam vidio da toga nigdje nema. Prvi proizvod koji sam radio je bila kobasica, ribasica, ali raditi to kod kuće to je bilo jako teško. Šta nam fali? Falili su nam novci. Jedna mala sitnica. Falili su nam novci. Profesor Ivan Katavić, koji je jedan od stvarno uvaženih stručnjaka u domeni akvakulture, on je rekao, ali to je najmanji problem. On je nas preporučio gospodinu Francu Frelihu i onda smo počeli razgovor i ja sam rekao, Gorane, ovo je zarolalo. Kad su njih dvije došle... Joj, majko, ali dobro, mi smo dali sve od sebe. Ja sam se osjećao kao u školi. Znači, ovo nije mesnica, vi ne prerađujete meso. Znači, opće ste fulali kategoriju. Morate imati profesionalni pribor koji se koristi u proizvodnji hrane. A zašto su oni nama otvarali ladice? Da. Ili je to pitanje? A gdje to piše? Nigdje nema tih uputa koje su nas mogle to uputiti. Mi smo šutili, samo smo upijali. Novi šoker. Evo da se pohvalimo malo s našom novom komorom u kojoj držimo nove naše proizvode. Duboko smrznete na 18, to jest minus 18. Meni je kobasica favorit. Eto. Da. Ali ima tu jedna velika zamjeka, to je vaša ambalaža. Znači sve imamo pripremljeno. Kad vi kažete idemo, dajemo prijedlog 1, 2, 3 i onda se odlučuje to. Mi u Sparu volimo takve proizvode. Čestitam. Užas je u projekt Starta Hrvatske. Ne. To! Danas smo napravili burger u obliku ribe. Spar Hrvatska od vas naručuje 2000 komada burger pikante, burger aromatiko, ćevapčići klasiko i ribasica aromatiko, ali 2000 komada od svake vrste. Koliko je to ukupno komada? Ajme, majko. Ja već štancam. Želim vam svu sreću u proizvodnji i dobro nam došli u Spar. Hvala vam što ste nam dali priliku. Opa! Kad sve ovo vidiš ovako, kad se okreneš i onda shvatiš da si u stvari, da je to big game.